Niat wudhu. Pakai mic-nya, ya. Pas depan mulut, iya. Bisa baca lagunya? Baca Bismillah. Bismillah sambil cuci tangan. Basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Dahi cuci kaki lalu doa. Yaudah, sekarang doa sesudah wudhu. Doa sesudah azan. Koma. Hayya 'alal falah. Doa sesudah iqamah. Besarkan lagi suaranya. Mic-nya pas di depan. Mic-nya pas di depan mulut. Nah, kemudian usolli. Depan lagi mic-nya, depan ini. Depan ini. Bukan mic-nya, ya. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah. Warhamni wajibni warini wa afini wa fu'ad. Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaykum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mau ribut di belakang. Wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afwat wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi man afwat wa qini bi rahmatika syarra ma qadait wa innaka ghazi wa la yuqza alait wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man hadait. Tabarakta Rabbana wa ta'ala. Falakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bi ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan selanjutnya kepada Akhi Dafa dipersilahkan ke depan. Bishop. Akhi Dafa,